Uphina kuphi la kufinyela khona nombuso nje manje ubuyelana-ke umathinta akacebisa intombi zimqamela amahlakha abanye ziwaqamela imali ekhadi zakwethu. Uphina kuphi la kufinyela khona nombuso njengamanje. Ngifisa ukuthi ngane kwethu uma usuku lakho lokuqala ushare, comment, uphinde subscribe futhi ekhuluma konke uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo kodwa-ke uzokwenzela ukuthi ube wena owokuqala othola i-notification kule ndaba engegcwalisa picnic. Kanti-ke umthandeni usho amazwi ahlabayo-ke kodwa-ke futhi aliqiniso ngayo-ke indaba yegcwalisa picnic. Kwathina-ke akakwazi ukuthi engaqhathaniswa ne-legend. Ubani-ke i-legend uma uyibuza wena-ke kodwa i-legend kuvele ukuthi uKhuzani wathi yena-ke angeke ukuthi angaqhathaniswa noKhuzani. Yena ufike 2013 phakathi nonyaka kodwa-ke oKhuzani bafike ngo-2011 emculweni waze wahlukanisa-ke ukuthi-ke side isikhathi oKhuzani besemculweni nabo-ke omgube nabo-ke bonke labaculi aqhathwa nabo wabala nje bonke wathi ngeke yena aqhathwe na-legend. Sho ukuthi sengavela usukele uduma kahle nomkhosi iGcokama noma uLimit athi yena uzongithola ngoDisemba ufungele umuntu ofike emva kwakho. Kodwa-ke uzokhumbula ukuthi impi yaKhuzani-ke umthandeni ike yacaciswa ey'nsukwini ezadlule ukuthi-ke yayisuswe ungizwa kanti futhi kubukeke engathi siyinto esiphelile ayisekho yazi. Umthandeni futhi uvezile wathi yena angaphinde aqhathaniswa noKhuzani ngoba njengamanje into azoyishaya ingoma njengoba uzokhumbula ukuthi lokho wakusho emva kokusho ama-prize akhe okubizwa emcimbini. Njengoba-ke bizela i-backtrack laphana bekhokhela wena u-250,000 ekhokhelwa uKhethelezi. Wathi uKhethelezi uxhasa umcimbi kodwa-ke uxhasa ngokuthi-ke akhokhele umthandeni. Wathi umthandeni laphana-ke ijob sibali sikhuluma indaba yejakhethi laphana-ke iGcokama eleshabe ligqokile ijakhethi enamagama-ke abaculi noma izazi zase-South Africa noma ama-celebrity ase-South Africa laba kana-ke abantu abasebenzele udumo ngendlela eyisimanga. Ubese kugcizelela uKhethelezi ukuthi ijakhethi ayivele webafowethu ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuthi nawe uveze uvo lakho ukuthi-ke beyinjani picnic ngokwami beyinhle kakhulu. Kanti futhi enye into engifisa ukuthi ngiyincome kuKhuzani ukuthi uhlakaniphe kakhulu. Akekho umuntu omvimba kulesi sikhathi samanje ngoba-ke uhamba nokuhlakanipha. Yabona ube ngabe ngithi ufana nonwabo uhamba nesizini ukuthi uma ifice libalele ufana naleyo ndawo le afikele kuyona. Uma ifice kubanda ufana naleyo ndawo leyo afikele kuyona. Ubuhlakani bakhe bukhulu kakhulu njengoba-ke uzokhumbula ukuthi ubexhumene namaZulu, igeme yamaZulu le bizolo kanye ne-Pirate okukhomba khona ukuthi kuthiwa wena uma sedlala ibhola bathukuma kancane kodwa-ke laphinde waqhubeka umcimbi wabo ube muhle kakhulu umcimbi. Ngifisa uze uvo lakho kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi uma usulibekile ebese uyasubscribe ukuze sikwazi